Commissioner wa kaunti ya Kajiado Joshua Nkatha ni akinyirire arutwo othe aria maraigira mathukuru ma gikiro kia junior high nimekuona kanya thiini wa irathi iria irakwo kana thiini wa irathi iria ciekwo thukuru-ini cia muingi. Nkatha ni atariirie hari irathi 71 cia mutaratara wa CBC iria ifatie gwakwo kaunti-ini ya Kajiado, irathi 67 cia hakuhi kurika. We want to ask all the chiefs and assistant chiefs to ensure that classrooms which are under construction in their areas of jurisdiction, it is upon them to ensure that they are completed on time. Tulifanikiwa tukapewa madarasa 71 katika awamu ya kwanza, na kati ya 71, 67 siko karibu kukamilika. Nkatha akihemukana aria makoretwo magithoga tabarira cia thirikari oriri bururi werekeire githurano kinene, gukwo kiuga afitha ugitiri maricemba kumoera makinya ma kiwatho. Serikali imefanya project ambazo Wakenya wanalipa mandeni, lakini unakuta hao mandeni tunalipa, kuna watu wengine wachache wanakuja wanaanza kuchukua chuma ya reli, wanaanza kungua transformers, wanaanza kuiba zile nyaya za stima. Hiyo tumesema rasmi ikome. Miario yake yukite orere gukoretwo na wagagu gatagati-ini ka amwe anyitite miruhonge-ini rwa githomo aria makoretwo makiuga kwaya gukorwo na iremithia iria ingihotomia mubango wa arutwo a thukuru cia muthingi kuingira thukuru-ini cia junior high. Nkatha agiteaniria ndeto eno. Tumeingilia na tuko na uhakika ya kwamba wiki hii hata hizo madarasa 4 zitakuwa zimeanza na tutaweza kumaliza kwa wakati ambao unaofaa. Ni lazima tujue ya kwamba tuko na mitihani safari 4 mwaka huu. Form 4 safari 2, kidato cha class 8 safari 2, hata hii CBC watafanya. So lazima kama serikali tumeamua kujitayarisha mapema, ndio tuhakikisha kwamba wakati tutakuwa nao graduates wapya wa mfumo mpya hatutakuwa na shinda kwa kuwa mahali wataenda kusomea ama kulala. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi Wachege.